Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mongo Tato Mongo Dulaan. Wololo habari. Ya, mudah-mudahan kalian saya temui dalam keadaan sehat walafiat ya. Di video kali ini saya ada di tempat wisata Madeloto Bali, yaitu Safa Beach Resort. Gagas sekali ini tanpa Abah. Saya akan bikin kegiatan bersama keluarga, teman, pokoknya mantap. Jadi pas saya ada di sini ada kegiatan family gathering. Wih, keren sekali am. Sebelum turun ke bawah, nah ini kan masih bawa putar-putar di atas udara ya. Nah kita orang mau lihat suasana dari pintu masuk sampai di fasilitas di dalam kamar ya. Tapi sebelum itu jangan lupa dukung akan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Oke teman-teman ya, selamat menyaksikan. Oke teman-teman, orang mulai dari pintu masuk ya, mantap toh. Jarak dari pusat Gorontalo hanya sekitar 10 kilo ya, ditambah atau sekitar 21 menit tanpa ada kemacetan kalau dia mulus ya. Wah, DP tanpa parkir juga luas ya, gagah abah. Oke, orang langsung masuk. Di sini tidak boleh langsung masuk ya. Oke, dia masih pakai galang. Jadi pas masuk ini bayar berapa? Kalau tidak nginap hanya 100.000 ya. Oh, jadi mau masuk di sini kalau tidak mau menginap 100.000 untuk orang dewasa, 75.000 untuk anak-anak. Wah, mantap. Oke, kita langsung masuk ya. Mantap, terpesona pada saat pandangan pertama abah. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be in the great outdoors, forever free. You and me, meant to be in the great outdoors, forever free. Ya, bagaimana? Gagah kan? Gagah sekali abah. Nah, itu baru di bagian DP kolam ya, dan di muka cottage. Nah, oke, habis dari situ orang menuju ke restoran atau cafe atau ya nanti menilai ya. Gagah sekali abah.
Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. Wah, mantap sekali ya, Gaga. Pokoknya Gaga semua ini di sini ini ya. Baru kita orang mau review lagi DP tanpa mau tidur akan ya, DP cottage ini. Termulia yang paling besar ini. Yang ini yang menghadap ke laut ini ada 2 unit. Salah satu ini kita orang akan review. Oke teman-teman ya, ikuti terus video ini ya. Jangan lupa subscribe mah. Oke. Like LeBron though, or like Bonzo. I'm a baller, yeah, shot caller, yeah. They love me, you can't touch me, nah, can't trust me. I'm too lucky. Look at me, look at you, what you see, what you do. Baby, please think it through, drink it up, enjoy the view. MVP, got my crew, Nike on my shoes. Might be sipping booze, slightly feeling loose. If I want it, then I have it. Got an ice wrist, causing damage, just like I planned it. I'll be damn rich. Have a chef in the back, make a sandwich. Oh, she got it all, I just want it all, baby, we could ball, you just gotta fall, I could be your man, and paying for your tan, and I'm your biggest fan, and you said this your jam, yeah, yeah. Oh yeah, I'm living up life like a baller. I'm living like white, like I'm Walter. She always told me I never call her. Oh yeah, I'm living this life like I roll up in a coupe, up in a Chevy. I'ma hit it in the back if she let me. And take your time, baby, getting ready. I want you looking fine or looking sexy. Yeah, yeah. I be turning up. Got no ID, but she cute as fuck. So I told her she could kick it, but I said she couldn't touch. Now all she wants to do is kiss and hug. I could go all day, I'ma do my thing. I'ma stay ballin', like it's my driveway. I'ma go all in, party like Friday. I'ma take this day, turn it to my day. Oh, she love me, sipping bubbly, champagne, cocaine, kiss and hug me. It ain't nothing, dropping money. Okay, all day, getting lucky. Yeah, yeah. Oh yeah, I'm living up life like a baller. I'm living like white, like I'm Walter. She always told me I never call her. Oh yeah, I'm living this life like a baller. Yeah, you can catch me in the studio. Yeah, and you'll hear me on the radio. Yeah, you'll hear me through your stereo. Yeah, while I'm looking for... Bagaimana DP tempat tidur Gaga toh? Gaga apa? Jelas Gaga. Nanti di akhir video nanti DP harga ini cottage akan saya berikan informasi ya. Nah, ini ada para pengunjung yang melakukan family gathering ya. Jadi alhamdulillah ya, mereka sangat senang sekali di sini. Ada nuansa-nuansa, pokoknya bikin silaturahmi jadi lebih hidup ya, mantap. Nah, wah, ini ada pengunjung
Sapa Beats ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya Pak, dengan siapa nih Pak? Dengan Pak Bambang Purwito. Oh Pak Bambang, berarti Pak Bambang ini bukan orang Gorontalo ya? Bukan Pak, saya kebetulan berlibur ke rumah anak nih. Masya Allah, iya berarti ini orang dari luar daerah ya. Ya. Dari mana Pak boleh tanya? Dari Depok deh. Dari Depok ya. Terkait dengan situasi di sini, gimana Pak? Bapak berarti bermalam di sini ya? Ya betul, malam ini. Gimana perasaannya Pak? Ya ini termasuk yang ekspektasi mirip-mirip waktu di Bali lah. Ini juga nuansanya, nuansa Balinya juga masih kelihatan kan kotak-kotaknya Iya. gitu. Jadi ya saya juga sering ke Bali, ke Padang nih. Di sini ya cukup bagus lah untuk wisatawan, mungkin harus dikelola lebih baik lagi oleh Pemda di sini biar lebih mangkat lagi. Soalnya Gorontalo belum terkenal seperti Bali misalnya gitu. Lombok. Saya kebetulan anak saya dulu di Lombok, saya ke Lombok. Wah. Bali juga. Mohon maaf Bapak dengan siapa sekarang? Jalan dengan siapa? Saya dengan istri saya sekarang nih. Oh, Jadi gitu. dengan anak saya juga, dengan cucu saya juga. Oh gitu. Wah berarti Bapak bisa jalan-jalan terus ini ya? Ya, Nah, kali ini di Gorontalo lagi. Masa tua ada ya. Ada. Masya Allah. Oke baik. Pak Bambang, terima kasih banyak ya Pak Bambang. Sama-sama. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke baik teman-teman, terima kasih banyak sudah mengikuti video ini dari awal sampai dengan akhir tayangan. Dan silakan di screenshot untuk informasinya. Akhirnya saya pamit, sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.